Pyogi Panjin ki Tagam Singe Lanja Kungam Sang, Shamla Kumu Kenabengelam Tu. Pyogi Panjin Sasho Chi Tunden Jigdong Kame Shibju Shanga Be Cheju Nindo Shuguhin. Trump Tang Rayu Ki Mautu. Russia ta Ukraine ki Mautu Gozu ne Milo Sumla Desi. Thoma Mautu Gozu Gab Russia Cheshishin. Tunda Kashe na Ukraine Yonzo Wanju Chinye Himba. Keji Ding ne Tsuba da Jeju She Pena ari Ukraine ki Sinzin Zelensky ari capture to Yona Sungyob Chagyu Hinsu Tang Germany Ukraine la Nyesung Shamu Kanzam Shi Jeba Double KG Dine Ukraine la Tuto Quinye Tang Nishu Dembe Rogyor Chagyu Tingzu Nyeme Hyungyang Tungu Su Ukraine ki Russia Tagbu Ma ki Tonlen Shuk Chechene Russia chaga chate du gyurwate rawasabashi nye de arita Europe so ne Ukraine la magduen tangbenjo ki rogyor che kyang nishu dembe kuzun tuen sabatagi rogyor che me arita Europe ki kuzun tagi Ukraine ki sakon kalmi choba kage yang su Mangchu lo ni sonje tuen sar kuzun ki rogram ngatla che batang Ukraine ki sakon kelne dorgo che chobe chochen de kyang Tuyete Russia Ukraine charcho zor gyurbe sakon kyaje nishu tsam zentro che sin Donald Trump sinzin du lepche Ukraine le Russia kyabgyor chebe nam gyur tem thang Ukraine ki sinzin potang kabe pep kap sinzin cheshun ki rup kyabne kadun dan che sinzin Joe Biden kap Ukraine la rogyor cheb thagyang chilo kwe she ne she che chidun sobe chuzo tumika she ki kyang Ukraine ki sinzin la kadun chabudang shin nyamche kyazo so Ukraine la kyabgyor ki chujwe la hang ari kyabgyor che me Ukraine ki zache derze arir pulyon tuyo kuba thang. Te ilhama nam zong kuba nushu dene kele mije thame du gyur. Russia ari kaguyo thangle miche be netan sheba thang. Ukraine tu yue be zache derze arir rasin che. Rayu mautu ki pardum arir chayu mimbar chir tuen senche chakyang. Nyecha rayu nigi guzab Turkey kesar tuje che. Trump ki Putin la khabar tang su thang. Rayu ki mangchu tsamjo che ne ari Russia thang nyamdu tsonje kyache chagyu hin tsu cha. Ngoma zunyo che ka la ari tiju che na taju tuba kebe hyu kyang Trump sishun ki teyi par ne ari la kesan she ratab kona le migyu kyache mbu shen kaya mebe Russia sanjo ki dewa tubje Ukraine tsonze su zigyu nyinga chenpu hyu. Ari Ukraine la nguyen da roram chegi mebe Trump sishun ki rayu ni ki mangchu la teju chena pen togyu rewa halam mebar maungba Ukraine changching tisu thang Europe tunzo chesu zushu michoba mase Russia zentro chebe sagyu ka Russia jotab che si la rashun ki chagin shing maungba Ukraine magtuen ki nishu kanyang meba shitu gyurgyur Trump sishun ki nishu je misiba mashe Tedar chene neka ma tsamjo tup tsam hyonsi kyang yunring ma gorwar Ukraine yonzo Russia zensun cha yunya che himbe tebe Europe ki Ukraine la mautun ki rogyo che shimba tha chagyule ari teju chagyune Ukraine la tsuna nyenka le kebin shing mare je she kyang tade char miti ba me ba tabu gyurhyu na tade cha Trump sishu ni mingai bejo ki keben kona le samlo tong khen tsam shi himbe ari dan dewa tegar mebe kiji zunyo shi la teju chagyu mantana nyamchon da nume thala kyong tegyu nya chi kimba thang tiring sheba sanyi gyur tugi hyebe pendo chung hyebe taju chi tube wangdu dang hyang chanjo thang nyeden kaya mebe gyur nye she Teni tade nedang tsam mahimbar, ngoma Ukraine tu yuebe tujen tsunjanam, ari gen kurne Russia jedu juba thang. Ukraine gegab ki sungyob ari thang Russia nigi chagyu kelengi, chingi sha yu kyang. Russia thang ari niga kadin tsilam maneba tade nedang di chungwa she. Pödön yang te tsun shin pebarangi keben kona thang dungoba te, rim shin ra chö tupku.